Siyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sibonga leli thuba inkosi esipha lona ukubana sifunde izwi layo. Izwi layo eliqhakathekileyo elisithungamelayo, izwi layo elisitshengisa indlela efaneleyo. Wayekhona omunye ujaha, igama lakhe lalinguJabu. uJabu wathola ithuba elihle enxuswa ngumngane wakhe ukubana amkhaphe emtshadweni. Umtshado lo wawuza kuba ekhaya kibo kamngane wakhe. Balungiselela kwenziwa amalungiselelo onke, kwaba kuhle kwaba njiyana. Kwafika ilanga elingaliyo, basuka lapha koBulawayo baya khonale ekhaya emaguswini. Batshona bekhona ngale belungiselela, ntambama ngesabatha bahamba ukubana bayeqedisa ukuqeqetsha izitepu zabo zokungena echechi. Besuka lapho uJabu wahamba wayalala. Kahambanga wayalala lapha umyeni ayelele khona labanye. Wahamba wayalala ngakibo, ngoba ngakibo kwawungekhatshana langakibo kamyeni. Kwenzakala ke phakathi kobusuku kwana izulu elikhulu. Lana izulu ngendlela emangalisayo. Umfula wagcwala wathi phamu. Kuthe kuyasa izulu lama, uJabu wabonga ukubana izulu selimile ukuna usezahamba kuhle emtshadweni. Wageza walungiselela ukubana ke ahambe. Uthe efika emfuleni wathola umfula ugcwele. Wathola umfula ukubana usugcwele kawusangeneki. Wama khonapho emfuleni. Kwawungela bholoho lapha eduze. Bholoho lalikhatshana kakhulu. Wacabanga ukubana enzeni. Wathandaza kancinyane. Uthe nje qeda ukuthandaza emva kwesikhathi wabona nanzi inkomo ziyeza. Njengojaha wayevele ekhulele ekhaya, wayekwazi ukuthi umuntu engenelisa ukubana achaphe umfula esebenzisa umsila wenkomo. Wathokoza kakhulu wana umlimi wayesephendule umthandazo wakhe ngokuletha lezi inkomo ukubana zibuye lapha. Zaqalisa inkomo, sithe sisondela nje eduzane laye, zaqalisa ngayinye ukubana zichaphe, zintsheze, ziye ngale komfula lapho ayefisa ukubana ayefika khona. uJabu wazikhangela lezi inkomo, wabona iyakuqala iyangena elempondo ezinkulu. uJabu wathi ngila sikhathi lele mpondo ezinkulu kangiyifuni. Wayekela yadlula. Kwabuye inye emnyama. Wathi le emnyama le iza ngithela umnyama mina ngisiye emtshadweni. Wayekela yadlula. Kwalandele inye ebomvu. Wathi lelo mbalo obomvu ngiyezwa kuthiwa umbalo obomvu uyatshayisa abantu ngombane. Wayekela yadlula. Wakhuluma indaba eziningi. Khonapho elokhu ekhuluma, elokhu esenza kwenza, elokhu ecabanga, inkomo ngayinye zazilokhu zichapha, zintsheza zisiya ngale. uJabu wasebona eyinye eyayikhanya inhle kakhulu. Wathi nxa liyana ke isichapha yiyo engizachapha ngayo. Inkomo liyana yabuyela ekugcineni. Uthe ke isibuye ukugcineni ke laphana esemelele ukubana ke abambe umsila laye achaphe. Inkomo leyana yayingela msila. Kwaba lusizi, yachapha inkomo yazihambela. uJabu wama esemile waswela ukubana enzeni. Isikhathi satshaya sobana umthimba uqalise. Wabona abantu befika echechi. Wabona sebeqalisa ukungena. Njengoba kwawungayisuyo wayetshada, umthimba waqhubekela phambili engekho yena esevalelwe ngapha ngumfula owawugcwele. Wayelamathuba okubana ngabe wachapha laye wayahlanganyela, kodwa kathathanga ithuba ayelalo. Wadlalisa amathuba
wagcina elahlekelwe ukubana abe ingxenye yomtshado. Ngifisa ukubana sikhangele inkomo yonale engelamsila. Banengi abantu abazalahlekelwa lizulu. Banengi abantu abangasoze baye ezulwini ngenkomo engelamsila ngoba phela bengathathi amathuba, ngoba phela bedlala ngamathuba abawaphiweyo. Ngizafisa sikhangele ezine inkomo lezi ezingelamsila kunkambo yethu yokusindiswa ezizakwenza abanengi balahlekelwe yikusindiswa kwabo. Inkomo yokuqala ngethi yona akula ngozi, there is no danger. Abantu abanengi bathi bona isikhathi sikhona, hayi akula ngozi, siyethuselwa, isikhathi sigcwele, isikhathi sesekhona, umuntu kumele akakholise ngabe le ndaba lento lezokukholwa uzaphele azibone ngale kwesikhathi. Khathesi isikhathi sikhona. Abanengi abantu bazakulahlwa, abanengi abantu bazakwehluleka ukuyafinyelela ezulwini ngenxa yale inkomo ethiwa akula ngozi, konke kuhle, konke kulungile. uJesu wakhuluma umfanekiso etshengisa ukubana abantu bangahlaliseki. Ungafunda incwadi kaLuka isahluko ngesika 12 ivesi ka16 kusiya ku21 levesi ka34 lo35 lithi iBhayibheli, wasebatshela umzekeliso lo, insimu yenye indoda eyayinothile yaphuma inala enkulu. Wasenakana wathi, kambe ngenzeni? Angila ndawo yokubeka amabele ami. Wasesithi, nanku engizakwenza, ngizadiliza iziphala zami ngakhe ezinkulu kulazo, bese ngithela khona wonke amabele ami kanye lezinye impahla zami. Ngizazitshela ngithi, usilezinto ezinengi ezinhle ezizakwenela iminyakanyaka. Ikholise manje impilo, dlana unathe uthokoze. Kodwa uNkulunkulu wathi kuye, wena siwula ndini, ngabona lobu busuku impilo yakho izathathwa. Pho ngubani ozazuza lokhu obusuku zengezelele khona na? Yikho lokhu okuzakwenzakala kulo ozibekela inotho kodwa enganothanga kuNkulunkulu. Ngoba lapho okulenotho yakho khona, inhliziyo yakho ilapho layo. Gqokani lilindele inkonzo, izibane zenu zihlale zibhebha. Uthi uNkulunkulu kuqakathekile ukubana abantu bahlale belungiselele. Indoda le ngemva kokubana isitshaye inala, uJesu uthi yanakana ukubana izakwenza njani. Yathi kungcono ngengezelele iziphala, ngihlale phansi, ngithokoze. Yakwenza konke lokhu. uJesu abesithi uNkulunkulu wathi, wena siwula, lamhlanje ungazi, lamhlanje ungalindelanga, lamhlanje ubona into zakho zikuhambela kuhle, impilo yakho izathathwa kuwe. Pho wena usuthethwe, into lezi zasala kubani na? Ukulungiselela ikusasa kuhle. Ukulungiselela ukuya kuphumuleni into enhle njalo into ehlakaniphileyo. Ukulungiselela ukubana kusasa konke ubekwazi ubana into zakho zihamba njani, kuyinto enhle elungileyo okumele sonke sikwenze. Kodwa ukwekela ukulungiselela impilo yakho yakusasa lo uNkulunkulu ingozi enkulu. Abanengi siyalungiselela okunengi. Sikhuluma nje silamapolisi okubana singafa singcwatshwe kuhle, silungiselele ukubana kusasa singaphumula siyakuhlala lapha lapha. Kodwa ikusasa lo uNkulunkulu silungiselele yini na?
Indoda le yalungiselela konke, yahlala phansi, yabona kungela ngozi, yathi konke kulungile. iBhayibheli ithi yona uNkulunkulu wathi siwula ndini. Lamhlanje umphefumulo wakho uzathathwa usuke kuwe. Kungaphi ukukholisa kwakho na? Sihlobo sami esithandekayo, kambe uyalungiselela yini kusasa yakho? Kambe ukusasa yakho lo nkulunkulu uyilungiselele na? Nxa uphondo lukaNkulunkulu lungakhala athi kuphelile, ulungiselele na? Uzimisele yini? Ulungele yini ukuhlangana lenkosi yakho? Nxa kungenzakala ukubana ufe, ulungiselele yini ukubana ufele ezandleni zenkosi, ukwenzela phela ukubana nxa isiqhamuka isimemeza abangcwele abafele kuye, lawe ube ngomunye walabo bazakuvuka. Ulungiselele na? Abanye bathi hayi into zonke zilungile. Abanye bathi hayi ngizabona, ngizalungiselela ngesikhathi sengigula. Hayi ngizabona khathesi ngiphile kuhle, akula lutho kumele umuntu alujahe ngoba into zikhamba kuhle. Zwana iBhayibheli libana lithini. Ungafunda incwadi kaJobe isahluko ngu21 ivesi ngu23 usiya ku25. Lithi iBhayibheli umuntu uyafa ephilile kuhle, kukuhle konke, ekhululekile, umzimba wakhe uzibukile, amathambo akhe egcwele umkantsho. Omunye uyafa elobuhlungu emphefumulweni wakhe, evele engakazi akholise lutho oluhle. Lithi iBhayibheli ukufa kakumeleli ukuthi ugule. Lithi iBhayibheli umuntu uyafa ephilile kuhle, kukuhle konke, ekhululekile, umzimba wakhe uzimukile, amathambo akhe egcwele umkantsho. Umuntu uyafa. Hlobo sami esithandekayo, ulungele yini? Ukulungiselele yini ukufa? Ulungiselele yini ukubana nxa kungenzakala ufele ezandleni zenkosi? Indoda le yakholisa, yahlaliseka, ingazi ukubana ngalobo busuku umphefumulo wayo wawuzasuswa kiyo. Hlobo sami esithandekayo, ulungiselele yini? Ulungiseleni impilo. Ungafunda njalo incwadi yabaseThesalonika bokuqala ngu5 ivesi eka3. Ithi yona abantu besathi ukuthula lokuvikeleka, incithakalo izakwehlela phezu kwabo ngokujuma njengomhelo kowesifazana ozithweleyo, njalo kabayi kuphunyuka. Lithi iBhayibheli hlobo sami esithandekayo, abantu besithi ukuthula lokuvikeleka, abantu bethi sesihlezi kuhle. Ithi iBhayibheli usuku lwenkosi luzakuba juma njengomhelo kowesifazana ozithweleyo, njalo kabayi kuphunyuka. Hlobo sami esithandekayo, inkomo le engelamsila ethi hayi into zonke zilungile, akula ngozi, uyiqaphele izakwenza ukubana ulahlekelwe impilo engunaphakade. Lungiselela hlobo sami esithandekayo, lungiselela. Kuqakathekile ukubana ulungiselele impilo yakho namhlanje, ngoba ikusasa kawuyazi. Kambe ulobudlelwano loNkulunkulu yini? Kambe uJesu ngumsindisi wakho yini? Kambe hlobo sami esithandekayo, ulungiselele yini impilo yakho yakusasa loNkulunkulu na? Nxa kade ungakakwenzi, kunika leli thuba ukubana nxa siqhubekela phambili sikhuluma, lungisa impilo yakho loNkulunkulu. Inkomo yesibili engelamsila abanengi ezakwenza ukubana balahlekelwe impilo engunaphakade, ezakwenza abanengi balahlekelwe lizulu. Bacabanga ukubana isikhathi sinengi, bathi bona hayi isikhathi sigcwele, hawu kade kwakhulunywa, isikhathi sesekhona, ungajahi, isikhathi sikhona. Incwadi yeSambulo ngu16 ivesi ngelika 15 lithi iBhayibheli, khangelani ngiza njengesela, ubusisiwe lo ohlala elindile, egcina izigqoko zakhe zikuye, ukuze angahambi inqunu, enekwe okuhlazisayo. Hlobo sami esithandekayo, iBhayibheli iyasitshela
ukubana kuqakathekile ukubana umuntu azilungiselele, kuqakathekile ukubana umuntu ahlalungile ngoba isikhathi engasazi. Nxa ekhuluma uJesu ngokuthi khangela ngiza njengesela, isela kalikhuluma ubana libuya nini. Ngabe liyakhuluma, ngabe lithola abantu belungele, ngabe liyakhuluma, ngabe lithola konke kuvaliwe, abantu benza imizamo yonke, kodwa kalimemezi liyafika abantu bengakhangelelanga. Hlobo sami esithandekayo, ngithanda ukubana ngukhuthaze ukubana sihlobo sami esithandekayo, yenza ukubana uhlale ulungile. Thatha ithuba lakho ngalesi sikhathi ulungele ukubana hlobo sami esithandekayo ulungele ukuza kwenkosi, ngoba iza kuza ungananzelelanga. Njalo lithi iBhayibheli, hlala ugqokile, hlezi utholakale unqunu, uhambaze, ubonakale ihlazo lakho. Hlobo sami esithandekayo, kambe umlungele yini uNkulunkulu? Umlungele yini uJesu? Isikhathi kasikho. Khumbula indaba yenkosi uMshweshwe. Umnkosi uMshweshwe yaseLesotho ithi imbali abanali bafika ulenala lizwe, wabamukela kakhulu ngendlela emangalisayo, wabagcina bachumayela ivangeli, bakhulumisana laye ngubana Nkosi lawe akwamukele uJesu inkosi nomsindisi ubhaphathizwe. Inkosi uMshweshwe yabatshela ubana hayi, ngizalitshela isikhathi nxa sesifikile. Kwafika isikhathi, inkosi uMshweshwe yathi ngifuna ubana lingibhaphathize ngelanga elinje. Ithi imbali kwamenyezelwa ezweni lonke, abantu abakwazi ukubana inkosi ngelanga elinje iza kubhaphathizwa. Okwenzakalayo, abantu babuya ngelanga ukubana bazolalela khona lapha, ngoba phela inkosi eza kubhaphathizwa. Kwenziwa amalungiselelo onke, kwabulawa izinkomo ukwenzela phela ukubana abantu bathakazelele, bajabule ngemva kokubhaphathizwa kwenkosi. Amanzi alungiswa, abantu babuya bahamba kwayalalwa, into zonke sezibonakala ukuthi zisendaweni yazo. Ngelanga lakusasa abantu abengofakazi bezofakaza ukubhaphathizwa kwenkosi bavuka. Abanali ababekhona ubaba zoba ngofakazi wobhaphathizwa kwenkosi bavuka. Umnali wayezabhaphathiza inkosi laye wavuka. Okwenzakalayo, inkosi ayivukanga. Inkosi yafa, yafela ebuthongweni ngalobo busuku. Ukudla kwakukhangelelwe ukubana kuzadliwa sekuthakazelelwa, kwadliwa sekukhalwa, sekungcwatshwa inkosi. Inkosi uMshweshwe yayilethuba lokubana yamukele inkosi, yafaka esayo isikhathi. Hlobo sami esithandekayo, isikhathi kasikho esandleni sakho, isikhathi kasikho esandleni sami. Kuhle ukubana silungiselele, yikho phela esithi ngiyeza njengesela. Ubusisiwe lo ohlala elindile. Kambe ulindile yini? Kambe izigqoko zakho zokukholwa uzigqokile yini? Hlobo sami esithandekayo, qaphela, isikhathi kasisekho. Ungayengwa ngomubi ekutshela ukubana isikhathi sikhona, ungabi le ndaba. Hlobo sami esithandekayo, isikhathi kasisekho. Kuqakathekile ukubana wazi ukubana isikhathi kasikho. Lungiselela, ngoba phela ukuza kwenkosi kuzakuza njengesela ungalingelanga, kuzakuza njengesela umhlaba ungawulungelanga ukuza kwakhe. Kambe wena uzatholakala ulungile yini? Lungiselela hlobo sami esithandekayo, lungiselela hlobo sami esithandekayo. Ungayengwa, isikhathi siphelile. Ungayengwa, isikhathi kasikho. Dinga uNkulunkulu, dinga uJesu, sondela eduzane laye, hoba lobudlelwano laye, ngoba isikhathi singekho. Inkomo yesithathu
ezakwenza abanye balahlekelwe ngumthimba wezulu, balahlekelwe impilo engunaphakade, yile eyokuthi hachi khathesi ngizaphela ngibone. Not now. Hachi khathesi angizaphela mbone, ngizaphela ngibone. Ungafunda incwadi yemisebenzi isahluko esika 24 ivesi lingeli ka 25 lithi iBhayibheli, uPawuli wathi esabalisa ngokulunga langokuzithiba langokwahlulela okuzayo, uFelix wesaba wathi sekwanele okwamanje, usungahamba, kungaze kulunge njalo ngizakubiza. Lithi iBhayibheli esezwile uPawuli echumayela, esezwile ilizwi likaNkulunkulu likhulumisana naye enhlizweni yakhe, esezwile umoya oyingcwele encengana naye. Lithi iBhayibheli uFelix wesaba, uFelix wathuthumela. Kodwa ukwesaba kuphela ungenza isinqumo akutsho lutho, ukuthuthumela kuphela ungenzanga isinqumo akutsho lutho. Lithi iBhayibheli wesaba, wathi kuPawuli usungahamba, kungaze kulunge njalo ngizakubiza. Sihlobo sami esithandekayo, ungafunda iBhayibheli kasitholi imbali yokubana uFelix walithola elinye ithuba. uFelix wadlala ngesikhathi, waliphiwa ithuba, wathi hayi mina ngilesami isikhathi ngizakubiza ngesami isikhathi. Hlobo sami esithandekayo, lapho lalele ukhona ngalesi sikhathi, nxa ulizwa ilizwi likaNkulunkulu ungatsho ukubana hayi kwesinye isikhathi. Khathesi ulizwa, yenza inhliziyo yakho ilunge. Khathesi ulizwa, mamukele uJesu njengenkosi lomsindisi. Khathesi ulizwa ilizwi likaNkulunkulu. Hlobo sami esithandekayo, sondela eduzane loNkulunkulu. Incwadi yabaseKorinte besibili ngo-6 ivesi ngelika 2 lithi iBhayibheli, ngoba uthi ngesikhathi somusa wami ngalizwa, langosuku lwensindiso yami ngalisiza. Zwanini khathesi sekuyisikhathi somusa kaNkulunkulu, khathesi lusuku lwensindiso. Lithi iBhayibheli usuku lwensindiso kukhathesi, usuku lwensindiso kukhathesi, usuku lomusa kaNkulunkulu kukhathesi, hathi kusasa, hathi ngehora elilandelayo, ngoba ihora elilandelayo, umzuzu olandelayo kawukwazi ubona kuphatheleni. Uthi uNkulunkulu namhlanje khathesi ngawona lumzuzu lusuku yisikhathi khathesi osokubana usindiswe. Hlobo sami esithandekayo, kawungeke umdinge yini uNkulunkulu, kawungeke umdinge yini uJesu, ube lobudlelwano laye ukwenzela ukubana ulungiselele impilo yakho, ngoba phela khathesi namhlanje lusuku lwensindiso. Ncwadi yamaHebheru isahluko ngesesithathu ivesi ka 7 lithi iBhayibheli ivesi ka 7 lo 8, ngakho njengoba umoya ongcwele esithi, lamhla uma lisizwa ilizwi lakhe lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu njengelakwenzayo ekuhlamukeni ngesikhathi sokulingwa enkangala. Lamhlanje lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu, nje njalo iBhayibheli. Lamhlanje uma lilizwa ilizwi lakhe mamukeleni uNkulunkulu, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu. Hlobo sami esithandekayo, kuqhakathekile ukubana xa uNkulunkulu encengana lawe, xa uNkulunkulu encengana lami, xa uNkulunkulu encengana lathi, singazenzi zibe lukhuni inhliziyo zethu, ngoba phela namhlanje lusuku lokusindiswa, ikusasa kayingeke ifike. Indaba iyaxoxwa njalo yomunye undoda owayegela abantu, wadinga indlela
yokubana ahuge abantu abanengi ukubana beze kuye ukubana bazogelwa. Wasebhala ibhakane elikhulu walifaka phandle kwesitolo sakhe mbe kwendawo yakhe leyokugelela. Walibhala wathi yena siyagela mahala kusasa. Abantu bathe bedlula belibona leli bhakane bathi nembala kusasa sizahamba ukubana siyethola ukugelwa kungela mbadalo. Akavuli esitolo kwase kulomzila omude udwendwe olude abantu bezofuna ukubana bagelwe kungela mbadalo. Waqalisa uqala wangena. Nxa bengena wayekhona wayebhadalisa athi ngicela imali. La athi hayi uthe wena siyagela mahala. Abesithi hambe ekhangela aphume nxa ekhangela ibhakane libhala ukuthi sigela mahala kusasa. Lamhlanje uthi ubhadala ngiyakusasa. Babuya kusasa bathola ibhakane okulibhala ukuthi siyagela mahala kusasa. Ikusasa kayifiki ihlosami esithandekayo. Nxa kumele wenze isinqumo sokusindiswa ungathi kusasa ngoba ikusasa kayisoze ifike. Kuzaze kufike ithuba lokubana uphondo lukhale. Kuzaze kufike ithuba nxa uphondo lungakakhali lokubana ulale wedlule emhlabeni. Kambe inkosi uyabulayo yini? Kambe uJesu ungumngani wakho yini? Kambe uJesu uyabe engumsindisi wakho yini? Lithi iBhayibheli namhlanje. Ungalenzi libe likhuni inhliziyo yakho ngoba hayi ngizaphela ngibone. Usuku lokusindiswa kunamhlanje. Usuku lokusindiswa kunamhlanje hathi kusasa ngoba phela ikusasa kayisoze ifike. Felix wadlala ngethuba ikusasa kayifikanga. Elizwile ilizwi abanengi bayalizwa ilizwi liyachunyayelwa kundawo ezithene ethi hey laphana uphose athi ngilizwile ilizwi. Yebo ulizwile kodwa ukwethuka kuphela ungenzanga isinqumo kakusoze kukuncede. Hlosami esithandekayo yenza isinqumo namhlanje. Khetha uJesu njengenkosi lomsindisi. Kade zichunyayelwa intshumayelo. Kade usizwa izwi kaNkulunkulu likhuluma lawe. Ungayenzi ibe lukhuni inhliziyo yakho. Umdinge uNkulunkulu. Sondela eduzane loNkulunkulu. Inkomo yesine engelamsila ezakwenza ukubana abanengi balahlekelwe umthimba wewundlu. Ozakwenza ukuthi abanengi balahlekelwe impilo engunaphakade. Ezakwenza ubana abanengi balahlekelwe lizulu. Ezakwenza ubana abanengi baswele umqhele ongunaphakade behluleke lokuyanyathela emagumeni egolide. Yile esine bathi ngesikhiwa almost persuaded. Uphose ngiphose almost ngiphose. Ungafunda incwadi yemisebenzi ngu26 ivesi ngu27 usiya ku29. Lithi iBhayibheli uPaul lo wayekhuluma ngemva ubone wayekhuluma lenkosi uAgrippa. Uthi uPaul, Nkosi Agrippa, uyakholwa yini abaprofeti? Ngiyakwazi ukubana uyakholwa. uAgrippa waphendula uPaul wathi, uphose wangenza ngaba ngumKristu. You almost persuaded me to become a Christian. You almost persuaded me to become a Christian. Uphose wangenza ngaba ngumKristu. uPaul wasesithi, ngifisa ukubana hathi wena wedwa kodwa labo bonke abangizwayo namhlanje ukubana ube njengami ngaphandle kuphela kwamaketane la angibophileyo. Agrippa walizwa ilizwi lenkosi. Abesithi kuPaul, uphose, you almost persuaded me. You almost. Ngiphose ngaba ngumKristu. Hlosami esithandekayo, ukuphosa ube ngumKristu kakutsho lutho.
Ukuphosa utshade akuthi ubani utshadile. Ngaphosa ngachada lobani kodwa usachadanga laye phela. Ngaphosa ngathenga lokhuyana kodwa usakuthenga ngaphela. Ngaphosa ngaqhatshwa wagcina ungaqhatshwanga phela. Kuqhakathekile ukubana ube lesiqiniselo ukubana hayi lokho kwenze ungathi ngiphose, hayi ngaphosa ngaba ngumKristu, hayi ngaphosa ngabhabhathizwa, hayi ngiphose ngamuzwa uJesu, ngiphose ngenza isinqumo, ngiphose ngasondela kuye. Ungakwedlula khona lapho ngokufananayo inkosi uAgrippa layo yalahlekelwa lithuba layo. Ithi wona I'm almost ngiphose hlobo sami esithandekayo ithuba olalo lokuzwa ilizwi likaNkulunkulu kumele ulisebenzise ngenxa yani, ngenxa phela yokubana isikhathi kasikho ezandleni zakho, ngenxa yokubana phela kawukwazi ubana ikusasa ikuphatheleni. Ungadlali ngesikhathi, ungaqala ubana hayi ngizaqala ngenze lokhu. Isikhathi kunamhlanje, isikhathi sokubana wenze isinqumo loNkulunkulu kunamhlanje, kukhathesi empilweni yakho. Abanengi bazasala hlosame esithandekayo bengasindiswanga. Abanengi ngenxa yokudlalisa amathuba okuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu silizwa izikhathi zonke, liyeza emsakazweni, liyeza kumabona kude, liyeza kuma WhatsApp yethu, liyeza ngezilobo eziningi esizibona nxa sihamba. Kambe usuwenzile yini isinqumo kumbe uzalahlekelwa impilo engunaphakade ngenkomo engelamsila? Uthi hayi ngizaphela ngibone. Hlobo sami esithandekayo, uNkulunkulu uyakudinga ngalikuseni. Abanengi bazakhala isililo ngemva ubana sebedlale ngesikhathi. UJeremiya 8 ivesi 20 uthi abanengi bazakhala bathi bona ukuvuna sekwedlule, ihlobo seliphelile njalo kasisindiswanga. Kakungabi ukukhala kwakho lokho, ngoba phela ithuba lokubona usindiswe uliphiwe, ithuba lokubana uNkulunkulu abe ngumngani wakho uliphiwe. Lalamhlanje lakhathesi uyalizwa ilizwi likaNkulunkulu. Hlobo sami esithandekayo, masinyane nje inkosi iza kumemezela ngokutsho kaSambulo 22 ivesi 11 iza kumemezela ithi yona owenza okubi kaqhubeke esenza okubi, oxhwalileyo kaqhubeke ngokuxhwala, olungileyo kaqhubeke esenza okulungileyo, njalo ongcwele kaqhubeke engcwele. Wena uzabe ukuluphi uluhlu na? Uzabe ukuluphi uluhlu na? Isifiso sami, umthandazo wami kithi sonke yikubana nxa lesi simemezelo sisenziwa sibe yilabo abazatholakala kulaba okuthiwa olungileyo kaqhubeke esenza okulungileyo, ongcwele kaqhubeke esenza okungcwele. Ungatholakali kulaba abakuthiwa oxhwalileyo kaqhubeke esenza okuxhwalileyo, omubi kaqhubeke esenza okubi. uSathane wayekhuluma nengilosi zakhe ayizifundisa, wathi khambani nxa lihamba lisiyabona abantu lizakuthini kibo. Yokuqala yathi ngizatshela abantu ukuthi uNkulunkulu kakho. Wathi awusoze wenelise, abantu bayakwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ungavele wenze njalo kakula ndawo lapho yakhona, usuwehlulekile. Owesibili wathi ngizabatshela ukuthi akula gehe. Wathi lokho vele awusoze wenelisa, abantu bayakwazi ukubana igehe likhona. Owesithathu wasithi ngizabatshela ukuthi uNkulunkulu ukhona, igehe likhona, ukufa kukhona, ukwahlulela kukhona, kodwa lingajahi. Don't worry, no hurrying. Wathi ungahamba lalolu daba sizabathola abanengi babuye esandleni sethu. Hlobo sami esithandekayo, abanengi bazakulahlwa ngenxa yokusebenza komubi ekutshela ubana akulasikhathi, ekutshela ubana yebo uNkulunkulu ukhona, yebo kodwa isikhathi sesekhona. Hlobo sami esithandekayo, isikhathi kasisekho. Lungiselela ukuhlangana loNkulunkulu. Inhliziyo yakho inikele kuNkulunkulu ngalikuseni. Abana siyakukhuleka, nikela inhliziyo yakho kuNkulunkulu, siyakhuleka. Baba osezulwini, siyabonga leli thuba osiphe lona, bona sifunde izwi lakho. Siyabonga izwi lakho elisikhuthazayo.
kubana sazi ubana nxa siphila kumele silungiselele silungele umbuso wakho zamasinyane. Omubi uyazama ubana sitshele ubana isikhathi sesekhona, isikhathi kasikho. Isifiso sethu yikubana sibe khona ekhaya ezulwini. Sicela ubana inhliziyo zethu sizinikele kuwe. Moya engcwele nxa ekhuluma lathi ngosuku lwalamhlanje elokusindiswa, lathi Baba samukele sisondele eduzane lawe. Siyabonga ukusamukela, siyabonga ukusibusisa, siyabonga ukusisindisa ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen.